Urmattu benim бүтүрүпчү студенттерим. Өзүңнүн кесибиң болсун. Biraz kireçe tava turgan bir işin bolsun. Kesip үйрөнгүлө. Bir kireçe tava turgan adamdardын koluna karagan күнүң, adamdardын kolundan algan күнүң, anın nazardan түшкөн күнүң болот. Adamdardын колуга muhtaç болбойт. Тыйын берген адам, орустарда bir makal var, кто дает деньги, тот заказывает музыку дейт. Акчаны берип койгондон кийин аны де, мындай де десе жок. Bir özüңөрдүн кирешеңер болсун. Барып алып имамдык кылып bir нике окусам канча тыйын берет экен, катым Куран кылсам канча берет экен, адамдардын колуга muhtaç болбогула, өзүңөрдүн bir кирешеңер болсун. Ата ибн Аби Рабах адамдарга muhtaç болбогондуктан, адамдар мага muhtaç болгондуктан, адамдар muhtaç болуу үчүн билим керек. Жараткан Аллах табарак ва таала мүрзөсүн кенен нурду, жаткан жерин бейиштин бакчалардан кылсын. Чубак ажым өткөнүнө 1 жылдан ашык болду. Бирок бүгүнкү соц тармакка кире турган болсоңуз, эң көп көрүлгөн, эң көп маселе угулган кимдики? Аз жашады. Бирок татыктуу жашады. Ошондуктан мен айтайын деген маселе, келгиле, илимге амал кылгыла. Илимдин, имандын гамы менен жашагыла. Баарыбыз өтүп кетебиз, бирок артыбызда эмне калат? Эмне менен барабыз? Насип кылып мына силер бүтүрүүчүлөр устаздан сабакты алып калдыңар. Устаздын лекцияларын угуп калдыңар. Болгону 45 жаш жашады. Имами Навави рахматулла алейх Арбаин Нававияны жазган. Имами Навави рахматулла алейх болгону 40 жашта каза болгон. 40 жашта каза болгондо, бирок ошо 40 жаштагы Имами Навави айтат, акыркы жолу желкемди жерге коюп качан уктаганым эсимде жок дейт. Акыркы жолу çalkança düşüp uktağan günüm esimde yok deydi. Kede uşundaki ilimge berilgen kezde apası talkandı suğa arılaştırıp beretken içip alıp apam düştüğümde berbey üstüne жаңыле jedin o deydi. Kede tamak jegenini bilbey kalçıp eken. Silerde tamak jebegile degen masele emez. Jebegile dese de kafelerde razı kılasınlar inşallah. Bирок aşkazanın kulu bolbogula. Kimnin bul jaşoodогу gamı, kaygısı, probleması aşkazan bolsa, uşu kursaktı kantip razı kılam dese, al adamdın Allah Taala'nın aslında kadır barkı aşkazandan çıkan nerseden hiçbir ayrılması yok. Gamınar, maksatınar 105 student bitip atat. Kırgızstanda жаңы bir muğundu tarbiya kıla turgan inşallah. Azırkta niyet kılgıla inşallah. Mektepte iştegende en aldыңkı mugalim. En aldыңkı ejeke, en aldыңkı mugalim bol. Harun Raşid degen padişah ötkөн. Balası var, 2 balası. Al-Amin vel-Ma'mun degen. En çoğun alımdap gelip padişah üyünde alımga baldarını sabak okutat. Harun Raşid'in üyüne ustaz kelip beşikti takıldatkan kezde 2 balanın birösü talaşıp bar beşikti açat. Harun Raşid aytat, Ustaz bul jerde benim başka padişahlık kılgan mamlekette en kadir barktuu kim dese, albatta padişahım sizsiz deydi. Dese yok deydi. Padişahın baldары eşik takıldagan kezde talaşıp barıp eşikti açam degen sizden kadir barktuu hiç kim yok deydi. Oşoндуктан siler kimdi muraskoru? Ha? Bana sizlerge ustazlar Allah razı olsun. Бүгүнкү силер алып жаткан айлык кээде жол киреңерге де жетпейт. Ошондуктан ошо жол киресиге жетпеген айлык менен башка менен кечээ күндүз илим берейин, пайгамбардын мурасын өзүмдөн кийинки муунга калтырайын деп иштеп келе жаткан баардык устаздарга тазим кылып терең ыраазылык билдирем. Аллах Таала сиздерден 2 дүние разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху бүгүн ушул жерде кандай балдарды, кыздарды окутуп кубанып отурсак, kıyamatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din şafaatini nasip kılıp Cennet-ül Firdevs'ta talabalarımız menen, ustazlarımız menen beyişte birge bolu nasip etsin. Urmatlı bugünkü bizdin bayramga katışuvchilar, Kudayıma şükür, ongo solgo karab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Teala ve emme bi ni'meti rabbika ayat kanday? Ve Duha suresi. Kanday kaysi ayat?
Al endi Allah'ın bergen nimatı jönünde süyle deydi. Misal men aytam da 5 kızım var, 2 oğlum var. Kudayıma şükür 2 oğlum karı, 2 kuyovlam karı. Bul maktanım emas. Allah'ın bergen nimatını aytu, zikru ni'ma şükruha. Nimatı zikir kılıp, şükür kılıp. Aytayın degen mesele, bana Molla Nadir Ramla ustazımız oturat, Molla Aşır Damla oturat, Abdullah Damla oturat. Sayızdın vagında bu kişiler canın, ömürün görevge koyup, atıp ketebe, kamap ketebe degende karabastan, Peygamberga çınıgı muraskor bolup, tünkü saat 4'törde, 3'törde sabahın berip kelgen. Sayızdın vagında. Komünistik partiyanın kezinde, Kudaysızlık kezinde. Oşol kezde imanга, İslamga kuzmat kılıp kelgen. Alardın batası menen bugün bizin Kırgızstan aytayın degen masile, Kırgızstanda ongo solga karagın, bizdeki din erkindigi hiçbir koşna mamleketlerde yok. Oşonday erkindikti közdün karegindey saktap, kelecek muğunga jetkizi berүү bizin her biribizin mildetimiz. Oşondan Allah Taala bergen nimatты жақсы koldonup, paydalanıp, kaysı mamlekette iman sabagын berебиз деп атат. İman sabagын dayardaganda özümüzdün ustazlar dayardap атат. Oşondan kelgile. Kudayıma şükür mamleketteki din erkindiginden жақсы paydalanıp, elge, jerge, dinge, imanга kızmat kılып nasip etsin. Jaratkan Allah Tabaraka ve Taala mamleketimizge, elibizge, jerimizge bekem imandуулuk bersin. İmandın berekesi menen birimlik bersin. Allah Taala barızga ak jolda körсөтсүн, ak jolda жүрүү nasip etsin. Aram joldan, aram niyetlülerden Allah Taala alыс kılsın. Jurt başçılarımızga da iman, insaf, tavfik, tuğra bagıt bersin. Allah Taala sizlerin barыңарды угуучу bendelerden kılsın. Ukkan ayat hadislerge amal kılып nasip etsin. Bugün amanatты sizlerin moynuңарга ustazlar жеткизди. Amanatка kıyanat kılbастан inşallah imanга, İslamga, Kur'anга, mekenge kızmat kılat деген үмүттөбүz. Var bolugla, aman bolugla. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.